I pozdrav svima ljudi, ja se zovem Franomaker i dobrodošli u novi video. Prije svega, samo da vas zamolim da lajkujete ovaj video i pretplatite se na moj YouTube kanal. Tako je ljudi, obećao sam vam neko iznenađenje i evo ga. Znači ljudi moji, igramo campaign kao Jason Killer. Dakle, Jason Killer je jedan ubojica kojeg možete naći na Google, vjerovatno ga poznajete po ovoj maski. I znači, ja sam prije videa malo probao igrat ovako online PvP, ali tu baš mi ne djeluje. Također, ovo bi mogla biti predzadnja misija, predzadnje je video ovog serijala, tako da odlučite, recite mi ako želite zadnju epizodu, a ako želite da ovo bude zadnja epizoda, znači da ovo bude zadnja epizoda, recite mi koju bi igricu mogli iduću. Ja sam mislila Minecraft ili Roblox, ali nisam siguran, vi odlučite. Dakle, probat ćemo odigrat kao Jason u campaignu, pošto u online PvP-u nisam baš bio dobar. Ako želite mogu snimiti kako igram u online PvP-u. Evo, ušli smo znači u neku misiju. Trebamo pobijediti, trebamo ubiti 20 likova. To će biti mali problem, pošto mi kao Jason, ja mislim da Jason nosi motornu pilu, ali pošto je mi ovdje nemamo, moramo koristiti nož. A evo, kao što vidite. Pa, oni imaju i bazuke i puške, a mi s nožem. To baš i nije najbolje. A još trebamo 20 kilova napraviti, no i sami ste vidjeli. Tako da to definitivno nije baš najbolje. Evo šta će mi šet da nakon... Ako ovo baš ne bude onako uspješna misija, možda možda ćemo uvesti da onako smijem koristiti eksploziv, na primjer bazuku, ne sad bazuku ostaviti na podu ako ne. Ali ako pobjedimo onda moramo nastaviti s ovom igrati, nožem igrati. Zapravo smo i dobri, imamo 2 kila. Da, mi smo već lider. Tako da ovo je dobro čak. Jes, ja sam ga ubio. Hop. Ubio si. Jes. Ljudi moji, dobro nam ide 4 kila. Već. Ja sam mislio da ćemo ovdje 10 rundi izgubiti. Ali evo, ide mi jako dobro. Barem za sad. Sad čim sam rekao, postaću loši, evo vidi. Koš sam. Također ovdje nemam onog Jasonovog armora, pa sam uzeo najslični. Malo ružno izgleda, ali barem je ko Jason je. Op, vidi šta ih je tu. Kad bi ja barem jednog mogao. Yes. Op, minigun. Yes. No tamo još. O vidi šta ih je, brate. Koliko ih je. A ja s nožem. Joj, ja ne mogu. Op. Dobro je da se ne mogu penjati ljestvama, pa me ne mogu onako gađati sa snajperom. Da ne kuće. Tamo. Da. Sigurno se pitate zašto je ovako mal ekran. Tom se i u prošloj epizodi dogodilo. To je zato što igramo na drugčijoj stranici, sad igramo na Little Gamesu. Jer Crazy Games nešto ne radi u zadnje vrijeme. Pa se nadam da će možda ako budem snimao zadnju epizodu možda se popraviti. Barem se nadam. Mislim, za zadnju epizodu nemam baš neki. Jedino da igram sa prijateljem koji je isto youtuber, možete ga naći Mata Moćni. Pretplatite mu se ako ga želite naći. I znači, jedino mi pada na pamet da igram skrivača s njim ovdje u Rebel Force-u. Ili da naravno istražujemo kao mape neke glitcheve, na primjer kako se popet na ovu zgradu. Ili nešto slično. Ali ne znam, to mi baš nije nešto za video, tako da
Vi odlučite. A, ja zaboravio. Moram nožku. Ja sam malo zapričao. Dobro što nož ima beskonečno metaka, tako da ne moramo se brinuti. Nestalo oružje iz prošle runde, vidite bombu. Evo baci. Evo, vidi. Boom. Oh my god. Oh my god, yes. Ne, pogodio samo jednom sa snajperom, ja bi bio mrtav iza. Tako da dobro je da vi. Oj. Pogodio sam ga, ja mislim, jednom. Jednom ili dva puta. Headshot. Ja imam se tu skrit, koliko ima kilova? 14, a pobjeđuješ sa 20. Osjećam miris pobjede. Ja sam osjetio miris. To sam osjetio, to sam osjetio. Joj, minigun. Pa baš sme pred njim morao. Sad sam se svetio i sad mi treba. Možem biti teže izgled. 14 kilova imam. Ne. 16 kilova imam. Još 4. Op. Joj. Ne. Op. Preskočite, ja, a? Štaš sad? Bum. 17. Op. Bum. Joj. Ne. Ima sam malo HP-a šta sam mogu. Također, kao Jason ćemo odigrat možda 2 misije. Jako je teško igrat. Onako, ja sam puno puta ovo igrao i kralj sam u ovom. Pošto znate koliko ja imam sreće. Znate da sam kralj u ovom. Ali opet nemam toliko iskustva da 6 rundi igram sa Jason. Možda kad se malo uvježbam snimim i drugu epizodu Jason. Naravno ako vi to budete željeli. Ako ne budete ništa. I onaj s bazukom nije mi nijednom došao. Samo na početku. Baš me briga gdje je on bio. Mi smo pobjedili. Koju ćemo iduću misiju, ljudi? Ajmo eliminirat 4. Ajmo zapravo eliminirat 3. Čekaj. Reklame su sledile mi. Čekajte. Ajde više. Vid. Evo ljudi moji, morao sam resetirat Rebel Force. Nešto se malo sledilo, nadamo se da ćemo sada moći. Inače, evo kraj videa. Ovdje mi je najgore, kad stane ovako na kraj i ne mrda se više. Znači, to mi je onako najgore. Sada campaigns. Idemo. 3. Ajde, hoćeš ti. Ništa ljudi moji, tražili vi to ili ne tražili, moramo odigrati jednu rundu. Pošto ne može sladlen. Dok mi se ne odlede morat ćemo igrati ono. Dobro, odigrat ćemo jednu rundu. SMG ako koristimo onako nema smisla.
Također ovo nije mod, ova maska i nož dobijete i u običnoj igri, tako da ako igrate Rebel Force možete i vi ovo raditi. Evo, o ovome vam ja pričam. Evo, vidite kako je teško igrati online. Ajmo uvesti to da ima eksploziva, pošto neću, ne mogu jednostavno online igrati bez eksploziva. Da ću uopće neću koristiti nož, čim nađem bazuku ću. Vidi ovoga što puškara sve. Evo, baš se naredalo. O, ja ne mogu. O, vidite kako sam loš. I... Jop. Jo. Pači! Ne mogu te, više mi motan jedan mali, to zvamo motan. Sam te. Kazao biš. Oh. Koji od ovih ima bazuku? Meni to nije. Opet Zibor. Dobro, Zibora još prestat. Ovog sam slučajno pomalo nisam mogao uzeti nož dok ga ja uzeo. Tako da oprostite mi. Ali evo sad sam nož. Yes. Imam 2 kila s puškom. Mogu li 1 kilo s nožem? A? Ne, a? Ovaj se popeo. Dobit ćeš sada ti. Oj. Moram malo igrati. Žalim što će ova epizoda biti kraća, ali... Znači sam odigrat ću onu rundu u kampanje, ne mogu igrati. Prostite. Ako budete tražili drugu rundu, drugi video s nožem, onda ću ga snimiti, ali... Stvarno ne mogu ovo igrati. Evo, probat ću još jedno. Ajde, prvi kill s nožem. Zato što je bio AFK. Kuši. Kuši, dolazim vam, DJ. Možem. Nema puš. Dolazi. Dođi ovdje. Ajde. Op. Daćeš. I. Petama su mi. Oj. Pip, 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 pip. Ubio sam ga. A nisam. Samo sam ga ranio. Dolazi ovdje. Op. Ubij njega, nemoj mene. Još ne mogu ga roknuti. To je ovaj neuništiv. Ovaj haker. Evo poslao sam poruku da sam youtuber da mi dao. Ke, skor... Juuu. Pa zašto ću ja gore, pa ja sam s nožem. Aj, ja i moja logika, znate ne.
Yes. Yes. Zapravo sam i dobar, jasno. Ako me likovi ne vide. To je posao Jason. Ne vide. Stavi hlaj, nešto. Ja započeo paći. Ok. Ejo. Pip, 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 pip. Ona je uzela onu plavu pušku. Moj ti proveselit ćeš se. Nije ti ta dobra. I ako se znaš s njom koristiti. Ja ne znam. Nije dobro. Ti si pobjegu od njega. Naravno kad sam se ja što borit hrabar, a ti se povuku. Tamo ne. Je. Mene ne vidite. Je. Vi mene ne vidite. Oj, mislio sam. Nada. Znači to vidi. Bum, bum. Oh shit. Ne. 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 O. Ne. Nemoj. Ne. Bježi. Trči. A, okružen sam. Ne. Ne. Bježi. A, zašto mene pratite? Ubijte se međusobno. O. Ne, ovaj me lovi. Lovi. O. Vi šta ih je? Vi šta ih je? Svi smo tu. Pa da, svi smo tu. Ajde, daj mi please bazukicu. Barem jedan. Barem jedan. Jel ima bazuku? Zapravo bolje je da je nema zato što neće ubiti. Yes! Baš sam dobro. 2 kila sam napravio od 3. Jednog su oni. Tako da ljudi moji, to bi bilo to od ove epizode. Nažalost, jednu smo jedili, to je dobro. Ali online smo izgubili, nažalost. Tako da ako želite zadnju epizodu, ostavite like, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ljudi moji, pa pa.